Manofu mana de kubo ika umane mane. Hana soke jama cucu. Basuki cile mama cucu woka. Lawi Na menurut dia ka. Hesuci baka ira jama cucu cile mama cucu. lebih baka sama cucu deh. Baka jama cucu baka. Lebih baka baik. Ada apa bakannya? So keuntungannya baka kelebihannya. Ada kelebihannya baka. Kelebihan jama cucu. Lawi ka. Name berot ya si tolo ya iya. Oh. Tapi bino iba cucu. Jadi unehi. Jadi unik iya. Bisa unehi baka. Ya iya. Ba name berot iya lu ila fauhu. Ba nano iba cucu deh. Unik ya fauhu saya deh tolong aku tolanya satu. Bisa sa baka. Sila mangila manu name berot tadi. Ba nano iba cucu deh. Unik ya banu nusae deh. Baka ini heka jadi barani iya. Bapak mau kemo kelebihan nih sama cucu ibu deh. Iya ka. Basile mangila fajoge me perintah. Baik lagi fajoge deh. Nanu mama cucu iya. Basile mangila fajoge me perintah. Nanu iba cucu bisa. Unik fajoge itu lah hawa ya jual sakit ya fajoge. Berarti pada iya saya kena mau iba duju. Pade deh. Bana me perut kami os badu luni ha iya. Ba meno sa mama cuma cucu ya deh. Ada uni aku niat deh. Iya ke kualinya na hume deh iya. Ai. Ada umani kamu deh. Nani hasil mama cucu. Karwah. Le habai bolu danya dana ti le ini mati baik bolu kulit danu ha. Salinik mati baka ba. Na menurut dia ka umani tedek. Berarti lebih baka cininya sila mama cucu lah ka. Lo ode. Bisa sa baka. Wala baka iya. Lah. Habai bolu kulit dana ti le ini mati. Wala ini mati deh. Namu fanu iya. Kan habai bolu dana de contoh. Bana itu laladu. Ai si manu pun lalanya la bila dulu manu. Ya iya ka. Ya cuy ka. Pak Eval ala gila to ya nih. Ala perhati. Oh gila lah. Mana nih sambil nih. Lah kan habai bolu kulit danu ha. Kunya manu. Sakunya manu baka. Yo ke fefu de namu fanu ya tarai gade. Sabo ibe kaya de banu mala de kayaknya kari tiga ini ya. Fefu ni hama iki kunya deh. Berarti Oma sini hakani ya ka. Mas deh. Ala perhati ku ya nih. Ya iya ya ka. Fefu ni sama dia ya deh.